Abang beli es krim. Es krim bukan es krim. Mau rasa apaan tong? Rasa yang pernah ada dan tak kunjung padam, Bang. Ya elah nih bocah. Makan apaan sih tadi? Yang kekinian, Bang. Es krim green tea latte. Mau kurang grande, venti apa small? Ya kayak di Starbucks. Ukuran grande dah, Bang. Nggak beli tahu. Abang jual aneh beli. Kalau mahal nggak jadi beli. Enak nih tong, cuma 500-an. Digoreng dadakan, anget-anget, coy. Tong nggak beli balon? Nyanyi dulu, baru aneh beli. Versi Arab ya. Oke, Bang. عبالنكون